Ndabaramukije mwese abakunzi b'urukundo gatatu TV, muraho murakomeye. Ndaramukije abantu bose bumviriza ubutumwa nshikiriza. Ndaramukije abantu bandebera muri Facebook. Amahoro y'Imana bane namwe. Nukuri ndanezezwa n'ukuntu mbona Imana iguma indungikira abantu bashaka kwihana. Nukuri ndanezezwa n'ibyo bintu Mana we. Biranezera kuko bimpa imbaraga zo gukora noneho, kubera ko mba mbona imbuto ndiko ndabiba Imana irazimeza mu bantu. Haleluya. Uyu munsi ngiye kuganira ku kintu kijanye n'akamaro kubusugi. Akamaro kubusugi. Haleluya. Abantu bari kubaronona ubusugi bwabo, ntago baza akamaro kabwo. Reka senge hanyuma nifashishe ijambo ry'Imana. Dusenge. Uwiteka Mana, ndi imbere yawe, dore ngiye gukora umurimo wawe. Ndakwinginze ubane nanjye, ndakwinginze ngire neza, ndabohesheje imyuka mibi mu izina ryawe Yesu Kristo Umunyazareti. Ndakwinginze ijuru rize rimfashe, maze mwami rindinde. Data, ndakweretse abakobwa bawe n'abasore bawe. Mwami Yesu, ano magambo ngiye kwigisha, Mana ugenda umeze mu mitima yabo. Haleluya. Ndirukanye satani n'abadayimoni mu izina ryawe Yesu Kristo Umunyazareti. Ndakwinginze mwami, umuntu ari we wese ari bwumve ino video y'ubutumwa, umugeneza umuha umugisha. Sabye nizeye kubikoze mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Reka nifashishe ijambo ry'Imana. Turasoma muri Matayo igice kimwe ku murongo wa 23. Kadusome mu izina rya Yesu Kristo. Ngoraba inkumi izotwara inda ibyare umwana w'umuhungu, bazomwita Emanueli, risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Haleluya. Mwiri jambo hari akantu gatoya gusa nishakiramwo. Reka nsoma kuko nyine ndi bukeneremo. Ngoraba inkumi izotwara inda. Ngo inkumi izotwara inda. Ngoraba inkumi izotwara inda. Inkumi bishatse kuvuga iki? Inkumi nuriya mukobwa atarabonana n'umugabo n'umwe cyangwa se umusore, atarabonana n'ikintu na kimwe, atarikinisha ngo yiyonone. Iyo ni inkumi. Rumva, ni inkumi itarasambana. Urashobora kwibaza, ni kubera iki Imana yagiye gutora inkumi itatoye bariya abagore bafite abana bari mu rugo, cyangwa se bariya bamaze kuyonona? Nuko ubusugi bufite akamaro. Ubusugi burafite akamaro imbere y'Imana. Buriya ndakubwire, ikintu cyose kiri ku mubiri wawe Imana iragikontorora, Imana irakireba. Ubusugi ni ikintu gikomeye cyane. Imana yaratoranije, itoranya umukobwa atari yonona, atari yakubusugi. Umukobwa atari ikinisha cyangwa se ngasambane. Imana itora umukobwa akiri inkumi. Umukobwa akiri inkumi niwe yabyaye Yesu Kristo. Kubera ko umubiri w'umuntu ni urusengero rw'Uwiteka. Imana yatoye umukobwa atononye urushengero rwayo, atononye umubiri wiwe, atononye ubusugi. Haleluya. Maze Imana itora uwo mukobwa imbese imushyiramo Kristo. Iyaba atari sugi ntago ari kubyara Yesu. Haleluya. Abakobwa muri ko muronona ubusugi bwanyu.
muri ko murabwonona, mbese muri ko murabufata uko mwishakiye, mbese muri ko murabikora mujya ngo muri ko murifasha. Abakobwa muri ko murikinisha, muri ko muriya kubusugi. Buriya ntago muzi akamaro k'ubusugi. Ndakubwire, iyo wifashe neza ukifata neza ukaba uri n'umukristo, ubusugi bwawe ukabufata neza ntiwiyonone, Imana izabiguhembera. Buriya hari ibihembo by'abakobwa bagiye ku bagabo ari amasugi. Ndakubwije ukuri, niba warafashe ubusugi bwawe nabi ukaza wikinisha, ukaza ubwiyambura we ubwawe, mbe ndakubwire, buriya iyo wiyatse ubusugi uba wataye agaciro k'umukobwa. Aho uri kuri wumva wa mukobwa uri kurayumviza, uba wataye agaciro k'umukobwa, kubera ko ntago uba ukitwa umukobwa, uba wabaye umugore. Buriya umukobwa akirisugi imbere haba hafofeye nshakise mbe isiride, aba ari siride, aba mbese ari akapakeji gafunze. Aho uba uri isugi, uba uri umukobwa ukiri inkumi, mbese utariyonona, aba ari ubusugi ufite ndani. Iyo umaze ugenda ukiyonona kaga package gafunze ukagatobora ukagatabura, ubusugi bwawe buba bupfuye, nta busugi uba ugifite, biba byarangiye. Ubutaye agaciro k'abakobwa, kuko ntago uba ukiri isugi. Wa mukobwa we ukiri isugi, ntiwonone ubusugi bwawe. Ubusugi bwawe ni ubw'agaciro imbere y'Imana, ni ubw'agaciro imbere y'Imana. Haleluya. Mu gitabo cyanditswe na Hoseya niho havuga ngo, Hoseya igice 4 ku murongo w'8 niho havuga ngo ibyaha by'abantu banjye nibyo byo kurya byabo. Ako konyine baze kansoma, ako konyine ngo ibyaha by'abantu banjye nibyo byo kurya byabo. Abantu muri ko murikinisha mu bwinshi, abakobwa muri ko murikinisha cyane, muri ko muriya ku busugi bwanyu, mwabutesheje agaciro ubusugi bwanyu. Utikinishije n'intoke wishiramo kiriya, utishizemo kiriya wishamo kiriya, mbese muri ko murikinisha uburyo butandukanye. Mbese ntuzi ko ubusugi bwawe uba wabutesheje agaciro? Nta busugi uba ugifite, uba wononye urushengero rw'Uwiteka. Ubusambanyi ni icyaha gikorerwa mu mubiri, ni icyaha gikorerwa ndani, muri ko muriyonona. Haleluya. Bakobwa muri ko murakora ibyo ngibyo, ni mubireke, kuko muzabihanirwa. Ibyo ni ibyaha by'ubusambanyi, muri ko murisambanya mwebwe ubwanyu. Namwe basore, niba ukiri imanzi, nubandanye ubimanzi kugeza igihe uzaronkera umugore wo kubana nawe. Ureke kwiherera mu cyumba cyawe uri kurisambanya, wisambanya, uri ko mbese bene data, ni muhindukire. Mwabakobwa mwabasore mwe, muri ko murigira nabi. Mbese kino gihe ubusugi abantu barabutesheje agaciro. Mbese abantu bari ko baratesha agaciro ubusugi, mbese bari ko barobwonona uko ariko kose babonye. Ubu umukobwa akiri isugi arashaka kuza atobora ubusugi bwiwe, kandi ntago uzi ko ari shisha imbere y'Imana ibyo iri kurakora. Uri kuritobora
uri kuri iyo nona Imana ntago ibinezererwa. Niba uri umukristo ko warakiriye Yesu Kristo, mbe ntago uzi ko uwo mubiri ari uwa Kristo, ntago uba ukigenga wewe, ntago uba ukikontorora wewe, ubu kontororwa na Kristo. Umubiri wawe n'urushengero rw'Imana. Ibyo ari byo byose uzakora ku mubiri wawe Kristo atemera, uzaba wononye urushengero rw'Imana. Mu bihugu byo hanze niho iyo babonye uri umukobwa ukuze ukiri isugi baragutangarira. Kubera iki? Nta iby'ubusugi ntago bibareba. Kwa muganga ari kwa muganga baraha abakobwa ibitsina by'abagabo, ibipupe by'ibitsina by'abagabo ngo bagende bikureho ubusugi. Kubera iki babikora uko? Nuko batazi agaciro k'ubusugi, nuko batazi agaciro k'ubusugi. Haleluya. Usanga abakobwa ariko barabahereza ibipupe by'abagabo, ibitsina by'abagabo. Ese wumva ahavuye igitsina cy'umugabo niho hacava n'igitsina cy'umugore ku basore? Ugasanga nta musore kabisa, nta bantu ze, nta basore bimanzi bakiriho bita ngo ni ingaragu, ntabo. Ugasanga bariyononye, umusore ariherera mu cyumba kiwe ati atarongoye kiriya yirongoza n'intoki. Erega kino cyigisho ndikunda cyigisha kubera ko ndikunda sigura kugira ngo buri muntu wari we wese yumve. Iyo ndiko ndigisha nkaca mvuga ati ukwikinisha, benshi ntago babyumva. Aha ndikunda basigurira. Wewe urikinisha ukinjiza mu gitsina kino na kiriya, ukinjizamwe intoke, ndakubwire kandi burya ntuzi ko binafite n'ingaruka. Ibyo byose kurakora bifite ingaruka. Uri muritera ubugwayi. Bakobwa, ni kubera iki muri ko murigira nabi? Mbese ntago uzi ko umubiri wawe ari urusengero rw'Umwuka Wera? Ibyo byose urabikora ukaguma uri mu rushengero, ukaguma uririmba, ukaguma ukora umurimo w'Imana, wataha mu rugo ukikinisha, ukirongora we ubwawe. Muriko murikinisha, muriko murakoresha ibintu bitandukanye mu kwikinisha. Bene data, nukuri wa mukobwa uri kurakora ibyo ntago ari byiza pe, uri muri yo nona. Kandi akubwire ubusugi bwawe warabutaye kubera kwikinisha, kubera ubusambanyi. Umenya ko ibihembo bizahabwa bariya bazaba barabitse ubusugi bwabo, wowe ntago uzaronka kubera ko wafashe ubusugi bwawe, mbese ikintu kitagira ikimazi. Nuce wiyumvira kubera iki Imana yacaguye isugi Mariya. Nuko ubusugi bw'umukobwa bufite akamaro, nuko ubusugi bw'umukobwa buri n'agaciro. Uzurebe iyo ugiye ku mugabo ari manzi cyangwa se ari ingaragu, we wariyononye utamubwiye ko wiyononye, amaze kugushikana mu rugo akagerageza agasanga urarangaye. Erega uba wararangaye, urarangaye. Ka kantu kari ndani gafashe ubusugi nta kariho, agace asanga ni umuhanda, nta kimutega n'umuhanda. Ejo hirya yejo haje akantu k'akabazo mu rugo, ashatanya kuvuga ati nubundi ntago wari sugi, nubundi wari kirara. Kubera iki? Wikinishije, wigize nabi. Kandi nta nubwo namubwiye ko mbese nubwo agutwaye ko we utari sugi. Muriko murabihisha, muriko murabikora mukanabihisha, kandi ntimugire ngo birafite ingaruka. Birafite ingaruka. Nimureke kwiyonona.
ndikunda semerera ahangaha, ndikunda semerera mbwira abakobwa n'abasore bari kubariyambura ubusugi bwabo, nukuri muri ko murakora ibintu bibi. Imana ntago ibinezererwa. Umuntu azakureba utambutse mu muhanda wegize neza ati mbega umukobwa mwiza, umukobwa wahehera umugore, wewe uri umugore, nimba waramaze kwikuraho ubusugi bwawe, uri umugore, wowe uboneka nk'umugore, ndani uri umugore, ntago uba ukiri isugi, ntago uba ukiri umukobwa. Ubukobwa bwawe bw'ubusugi bwarahise, uri umugore kubera ko wamaze kwiyonona. Bene data, urashobora kuvuga ati uri umugore gute kandi atamugabo urajako? Ntiwirongoye, ntiwikinishije, ntiwiyambuye agaciro k'inkumi, mwariyambuye agaciro k'ubukumi bwanyu, mwariyambuye agaciro k'ubusugi, mwarafashe ubusugi murikuraho ubusugi. Wikuyeho ubusugi rero uca witwa umugore, kuko ntago uba ukiri muri wa mubare w'abakobwa bakiri inkumi, ntago uba uri muri wa mubare w'abakobwa batararongogwa, kuko wewe uba warirongoye kera. Nimuhindukire. Nukuri umuntu wari wese ariko arakora ibi azarimbuka kandi azahanwa. Nkaba nshaka kubwira umukobwa ari we wese mwaranyumviriza, umusore wari we wese mwaranyumviriza, nuhagarike, reka kuza wikinisha, reka kwirongora, reka kurongora ibyo ari byo byose ubonye, nubire kuri kurakora icyaha gikomeye, icyaha cy'ubusambanyi. Uri kuriyonona nawe ubwawe, uri kurikurira abadimoni b'ubusambanyi, babandi bazaza gutera mu nzozi, bagusambanya mu nzozi kandi ari wowe wabakuruye. Wa mukobwa we, uri kurakurura abadimoni b'ubusambanyi, babandi bazaza gutera mu nzozi ari wowe wabakuruye, wabazanye kubera uko kwikinisha kwawe. Haleluya. Imana ntago inezezwa no kubona abantu bari kubarikinisha. Ubusambanyi, ubwo n'ubusambanyi, muri ko murasambana, mwisambanya mwebwe ubwanyu, wareba mu muhanda, umuntu akurebye mu muhanda akabona iko ratambuka mu muhanda akagira ngo uri umukobwa, naho warirangije, warikuyeho ubukobwa. Uburi karakubona agira ngo mbeze uri inkumi, naho ubukumi wapi, uri umugore. Nimureke kuza mugira iki? Nimureke kuza mwisambanya mwebwe ubwanyu, mureke kuza mwisambanya mwebwe ubwanyu, kuko Uwiteka Imana ntagashaka abakora ibyaha babikorera ndani mu mubiri. Ubusambanyi ni icyaha gikorerwa mu mubiri, Imana ntagishaka, kandi Imana yanga icyaha icyo ari cyo cyose. Iyo irikira kubona uri umukobwa uri kurirongora ubwawe, ukirongora, ye baba we, urazi ukuntu Imana ibabara, bakazabona warigize neza mu muhanda ati mbega umukobwa mwiza. Umukobwa wahe nta bukobwa akigira, ubukobwa bwaragiye, ubukobwa bwarahise, ntabwo akigira. Ninde yabutwaye? Niwe yabwikuye ko ubwiwe, yarirongoye ubwiwe, yarabukuye. Ntukiri umukobwa, wa mukobwa we, warikuyeho ubukobwa, bwarahise. Kubera iki? Uzo wirongora buri uko uri mu cyumba cya wenyene. Nimugerageze abakira abakobwa, nimubike ubusugi bwanyu, kuko ubusugi bwanyu ni ingirakamaro n'ubw'agaciro. Kuko niwava mu mubiri nihagera igihe cyo guhemba, dore mu byahishuriwe Yohana igice 22:12 navuga ngo genda vuba nzanye ingero, kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Ndakubwije ukuri, ibintu byari byo byose uri kurakora ahanga mu isi, ari bibi ari byiza, byose bizaje imbere y'Imana. Uzahembwa
ibikwiranye n'ibyo wakoze. Wakoze ibyaha uzahemberwa ibyo byaha byawe, wakoze byiza uzahemberwa ibyo byiza wakoze. Buri muntu arafite impemba azahembwa, buri muntu arafite impembo azahembwa. Nimureke kwiyonona, nimwihane mwabakobwa mwe, nimwihane mwabasore mwe, nimwihane. Mureke uko kwikinisha, kurara wikinisha kangahe mwijoro, kangahe ku munsi. Nimwihane, mureke kwigira nabi. Ndazi neza ko mwe muri ko muranyumviriza, benshi murikinisha muri abakobwa, benshi murikinisha muri abakobwa. Nimuhindukire abasore, muri ko murikinisha, nimuhindukire, ntimuze murimbuke. Muri ko muri kurira ibibazo, muri ko muri kurira indwara. Wa mukobwa uri kurikinisha, uri kurira indwara. Mbe kutumviraho n'ubugwayi, kutumvira ko udashobora kugwara, kutumvira ko ushobora kugwara mbese muri future mu misi mu myaka iri imbere. Kuko uri kurishyiramo ibintu bimeze nabi, uri kurishyiramo ibigwara bitandukanye. Ibigwara bitandukanye nibyo uri kuyishira ndani mu mubiri wawe. Ujya ngo uri kurakora byiza, naho uri kurakora bibi. Uri kurakora bibi mu buzima busanzwe, umubiri uri kurawutera ubugwayi, uzagwara indwara. Bya bigwara byo mu bitsina, ibigwara bitandukanye. Nimureke kwikinisha. Ukwikinisha ni icyaha cy'ubusambanyi, icyaha cy'ubusambanyi gikorerwa mu mubiri hagati. Nimureke kwikinisha, nimureke ibyo byaha byanyu muri ko murakora. Imana ntago ibinezerewe iyo ibonye umukobwa ngo uwo mu rushenga arimo aracuranga igitari, bwagira mu ijoro akikinisha. Imana ntago ibinezererwa. Iyo ibonye umukobwa abyutse kagiye gukora diakona, yataha mu cyumba cyiwe agacashikira kwikinisha, Imana ntago ibyemera, ntinezezwa n'ukuntu kurakora. Wewe uri kurikinisha, ukirongora buri munsi, ku munsi kangahe, ijoro kangahe. Imana ntago inezererwa n'ibyo muri ko murakora. Nimureke ubwo busambanyi butandukanye muri ko murakora, nimubureke. Mwabasore mwe, nimureke kwisambanya, mureke kwisambanya, nimureke kwisambanya. Kuko Imana ntago ishigikiye ubusambanyi. Nubwo mugenda gukora umurimo w'Imana, mukora mufite ubusambanyi muri mwebwe, murara murirongora, mwebwe mwakobwa mwe, mwabasore mwe, mwebwe murirongora bukarinda buca kangahe mwijoro. Intanga zanyu ngiziriya, ngagwa musese intanga zanyu muri ko murirongora. Mwebwe mwasore mwe, nimunyumvirize. Ijoro kanga wirongora wa musore we, intanga rimwe, intanga ngizo kabiri, intanga ngizo gatatu, intanga ngizo kane, ukaguma wirongora. Akazi kawe ari uko kwisambanya gusa. Ariko wewe ugacuvyuka uvuga ngo uri umukristo, ngo uri kuraje ngo gusenga. Urazi ukuntu ibyo bintu biriko biratera Imana iseseme? Urazi ukuntu Imana ibabaye? Urazi ukuntu Imana ibabaye iyo ibona abakobwa bari mu rushengero ari abakobwa bimkuyeho ubusugi ubwabo, mbese bakiyandarika ubwabo, mbese bakiyonona? Urazi ukuntu Imana ibabara? Urazi ukuntu Imana ibabara? Uri kuranyumviriza, nimuhindukire, nimwihane. Wewe mukobwa we ukiri isugi, nubika ubusugi bwawe, kuko ubusugi bwawe ni ingirakamaro. Ubusugi bwawe nubw'agaciro, nubike. Nawe musore utarikinisha, nukuri nubike. Nugira iki? Niwihangane, nimwihangane kugeza igihe muzaronkera abagore, muzaronkera abagabo, muzagiriye indowa, mbese mugira iki, mukora ibyo mbese namwe sinavuga byinshi. Ariko ntiwikureho ubusugi bwawe, ntiwikureho ubusugi bwawe. Wewe ubwawe wikureho ubusugi bwawe. Bene data, nimuhindukire, nimuhindukire. Umuntu wese ari mwarikinisha, n'uri kare yumvira kwikinisha, nimuhagarike. Niba ukiri isugi,
ufite umugambi wo kwikinisha ntuhagarike, kuko ntago uzahembwa nutahagarika. Buriya ikintu cyose kiri ku mubiri wawe Imana yagikontorora. Niba ari ubusugi bwawe, Imana yakontorora buriya busugi yaguhaye. Imana niyo izi icyatumye uguha ubusugi, kukure muri sugi. Imana irabizi ubusugi bwawe n'agaciro kaniniya. Iyaba Mariya atari sugi ntabwo ari kubyara Yesu. Nucureba kabisa, Mariya yabyaye Yesu kubera iki? Yari nkumi, yari sugi. Icyo nicyo kice gikwereka ko ubusugi bwawe ufite agaciro. Ureke kubwanjwanjwa ko nufata ubusugi bwawe neza. Niwabona ibisimba bije gutwara ubusugi, ati mu izina rya Yesu sinkeneye. Mwifate neza nk'abakobwa, mwifate neza, mureke kwiyandarika, mureke kwiyandagaza. Iyi ndwara yo kwanga ubusugi kabisa yateye hose. Ubu umukobwa aranga ubusugi bwiwe, akaje agenda kubwikuraho ubwiwe. Abakobwa benshi nta masugi bafite, benshi n'abagore barigize abagore ubwabo. Yesu Kristo nabagiye neza. Ndasaba Umwuka Wera abagiye neza bahe gusobanukirwa ubusugi bwanyu icyo ari cyo. Ubusugi bwanyu bufite akamaro kameze gute? Ubusugi bwanyu bupima uburemere bungana gute? Kugira ngo mumenye ubusugi bwanyu, mwego muri ko muri yako ubusugi bwanyu. Umwuka Wera nabasigurire neza, abahereze byinshi gusumbya ibindi ababwiye. Dusenge. Mukobwa, musore uzi kuri kurikinisha, wihane nutihanu yarimbutse. Wa mukobwa we nawe ufite ibyumviro byo kwikinisha, nuhagarike, ni wihane nutihanu yarimbutse. Dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo ndagushima ndaguhimbaje. Uwiteka ndagushimira mwami no jambo duhaye. Mana ndakwinginze ugende mu mitwe y'abakobwa bawe n'abasore bawe, ugende no mu mitima y'abakobwa bawe n'abasore bawe. Mwami ugende ubahishura, ubigishe byinshi kubijanye n'abantu ubusugi bwabo, kugira ngo baburinde. Haleluya, kugira ngo baburinde. Yesu Kristo ndakwinginze ubagiye neza. Ano magambo agende mu mitima yabo, maze mwami Yesu Kristo agenda hindure imitima yabo. Haleluya. Urakoze mwami w'abami. Sabye nize kubyumvishije mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Yohana Umubatizi yasemereye mu bugaragu